Alright, so uZulu Trader lo. Ake sikhulume nge-profit sharing le esikhuluma ngayo mangabe sithi GGG 200 ukuthi sikhuluma ngani. So i-profit sharing isebenza kanje. So nayi into yokuqala nje lento oyibonayo njengamanje i-trade eranayo yabo kusele about 15 seconds iphele le trade. Ngithenge la ngo-230 ngabhaya ngathi imakethe izonyuka. Buka ibhalansi 1.6 buka emva kwa-5 seconds. Buka-ke wabuka u-230 wami plus nale profit le engiyenzayo eceleni. Ngithi yabo. Buka-ke sisele 5 seconds nale ingene and then 3 seconds buka ibhalansi 1.6 isiwu-2000 angithi yabo sengiwinile lo 168 ngobani nayi i-trend line la iyanyuka ithe mayifika la ezansi ngathi mina izobounce la iqhubeke inyuke but that's just i-trading. So this is what I do, mina ngiya-trader so i-profit sharing izosebenza kanjani. Wena ku-simple okwakho ucreate i-account ngizokugayida-ke mina uzovula i-link ngizokunikeza i-link njalo ngizokusendela i-link u-create i-account nge-email ne-password kulula-ke lokho and then you top up i-account yakho and i-top up yakhona it doesn't have to be imali enkulu, you can top up nganoma imalini ofisa ukuqala ngayo. I-minimum engifuna umuntu aqale ngayo ngifuna aqale ngo-300. So angithi yabo le account le kade kukhombisa yona le esiwu-2000 manje mawubuka la umnikazi wayo ufake emalini ufake 300 angithi yabo befake 300 and then kade siwu-withdraw-ke manje njengoba about an hour ago njengoba ku-10:30 manje ngo-9:30 besiwu-withdraw lo 300 ngobani sesifuna uku-withdraw kahle hle. Ngithe mina-ke ukuze ngiqhubeke akangisendele 1,000 mina ngobani sengimenzele let's say sengimenzele u-2,000 or more than u-2,000 from imali yakhe yena ubekade efake 300 and then right now i-account yakhe isele lapha ku-2,000 something. So lo 2,000 something sizosherisha iyona-ke lento engithi profit sharing. So sherisha kanjani? If u-withdraw lo 2,000 yena owakhe kumele athathe 1,000 and then mina ngisendele 1,000 uthi kukhombisa example nangu la omunye usisi la ku-WhatsApp yena uMakhosazane angithi yabo ungisendele malini yena ungisendele 1,000 naye bekumhla ka-20 njengoba namhlanje kumhla ka-30 yena naye it was the same thing ngathatha i-account yakhe and then ngayikhulisa ngathi mengenza 2,000 ngathi othi ngime kancane mangiqeda ukuma kancane akabe ngisendela i-profit yami naye ayithathe yakhe angithi yabo good evening Siphe nansi bhuti ndiyenzile i-transfer awukhawuleze khange ndilindele njalo okay umXhosa okay and then lo ngikhombisa yena-ke manje lo angithi yabo i-account la ibhalwe Phindile Cele let me show you Phindile Cele, this is uPhindile Cele athi singene kweyakhe okay let me show you ukuthi i-conversation itheni okay athi ngiyela above okay so nakho-ke la ngithi hi Phindile athi yes yabo just nje before asithi nje ngo-9:30 ngithe hi Phindile ngicela u-check i-account yakho ngithi yabo i-account yakhe yena ubegcina efakelo wa-300 so wazi ukuthi i-account yakhe ino-300 and then mase i-check i-account yakhe uyabheka ithi ibhalansi isiwu-2,130 and then nangempela nami ngiyamkhombisa naye la i-screenshot ngimkhombisa ukuthi yes account yakho mina sengiyikhulisile yaba u-2,130 so
imali kuzovela manje la 2000 nakho 2130 angithi yabo, ngabe sengiyamtshela ukuthi okay, njengoba sengenze kanje, ngicela ukuthi wenze kanjena-ke wena ukuze ngiqhubeke, sikwazi ukuthembana. Wena okwakho ukuthi usuzo-withdraw-ke manje, so mina ngiyama la. I'll only continue once you send me 1000, ngizokusendela ama-bank details, then ngamsendela-ke ama-bank details ami. So naye-ke okwakhe sekuthi a-withdraw-e and then asendele ini ama-bank details akhe. And then yeah, I mean angisendele i-share yami from i-amount le esivumelane ngayo. So i-profit sharing ihamba kanjalo-ke. Izokusiza-phi-ke wena? Izokusiza ekuthenini, let's say wena uyafuna nawe ukuyifundela-ke i-trading nawe. Okay, mhlawumbe izokusiza kahle hle if uwumuntu obhizi ngezinye izinto okwamanje, you are not into trading, or noma uyithanda kodwa usayifunda wena, akwakabi mkantshubovu, akwakabi ne-confidence enough ukuthi usungakwazi ukuzenzela imali on a daily basis. Mina izokulekelela ekuthenini at least i-account yakho by the time uqala, for instance, buka lo sisi, i-account yakhe boku-create nini, date registered 30 September 2025. Angithi yabona namhlanje ubani? 30 September 2025. So le yonke lento eyenzeke ngosuku olulodwa. I-trade yakhe yokuqala was ngomhla ka-30 September, and i-withdrawal yokuqala uzoyenza futhi ngomhla ka-30 September. Angithi yabo, but at least ngosuku lwanamhlanje from u-300 awuriskile uzobe usenze i-profit engange-1000, yabo. And kukuyena-ke right now i-profit mangabe i-withdraw izongena kwi-account yakhe, because it's not really i-account yami. So nami ngithatha i-risk ngokumthemba ukuthi ngithi at least withdraw lo 2000, mina ungiphe 1000. So mayethanda engabaleka, ngithi yabo angikwazi ukuthi ngimjahe, mangabe ethanda engabaleka, but I hope ukuthi uzo-realize ukuthi lento if singayenza long term engaba nemali, kuzophela inyanga esenemali, angithi yabo. But nawe izokusiza ukuthi i-amount yakho, buka nje lo 300 aqale ngawo, manje usumalini, usu-1300, ngoba u-300 sesiwithdrawile back lo 300 wakhe. And then manje sekusele lo 2000, angithi yabo, lo 2000, and then mina uzokunikeza 1000, sho ukuthi u-300 usu-1300 yena mangabe ngibuyisela mina 1000 lami, so usene-1300. So ngale risk ayithathile usebenze 1000. So isebenza nje kanjalo, akukho kutheni. If wena-ke nawe uyimisele-ke nawe usubona noma niyenzeka lento, nami ngifuna ungifundisa-ke ukuthi siyenze, nami ngizenzele, and then uzobe usunayo-ke imali yokuqala. Mangithi khokha lo 500 mhlawumbe u-attende lawo ma-class, uzokwazi futhi ukukhokha ngoba nawe usunani, usune-1000 lakhe eceleni. Mangabe kuyi-1000, mawuthi u-2000 esiwenzile no-2000, doesn't matter ukuthi nawe kodwa uzobe usubona ukuthi lento iyenzeka. Mhlawumbe vele usukhokha hhayi ngemali yakho, usukhokha ngemali vele kade siyenza ngalento ye-profit sharing, angithi yabo. Uma ufuna ama-signals usuzoba nayo imali yokuthi ukhokhele ama-signals. Uma ufuna ukuyithengela nje just i-airtime or uyikhiphe, uzokwazi futhi ukuzenzela, because ekugcineni imali yakho, yabo. So yeah, injalo indaba. Wena uriska loyo 300 or leyo amount ozobe uyifakile, because akusho ukuthi njengoba ngithi asiqaleni ngo-300 i-minimum, nawe uzoqala ngo-300. So noma une-1000 une-1000, then soqala nge-1000, silikhulise silibeke la silibeka khona i-1000, and then bese siya-splitha leyo profit, uthathe i-share yakho ungisendele i-share yami phela. So yeah, injalo nje indaba, iyona profit sharing iyona esiyenzayo. Othi kukhombisa amanye ama-accounts-ke ukuthi ama-accounts kahle hle siyawakhulisa, angithi yabo. I think le yaphindile le yanamhlanje ne, ngisaqala-ke ama-trade. Ngithe uma ngithatha i-trade I think ngo-200 or
angisakhumbuli uthathe ngamalini. But bengithathe o-R18 abaningi, sahamba ngo-R18. Kwasala loya 6 ibhalance. Buka-ke kodwa ukuthi emva kwesikhashana ebesiku-780. And then njengoba kulo 780 kusanama-trade aranayo futhi la, and uyabona ukuthi ayawina o-18 abawu-8, kusho ukuthi la siya kwi-1000 manje, angithi yabo. Nakho-ke safika ngempela kwi-1000 njengoba ubona manje sesikulo 2130 kanjalo, angithi yabo. So ngiyawasherisha la malokhuzana egruphini ukuthi siveze mhlawumbe enye, sibone ukuthi iyiphi enye khona. Nangu-Marvin Tebogo, naye bengihambe angisazi ngamalini mhlawumbe 500, and then naye isikhomba o-1000 naye one something, angithi yabo. So basically iyona into engiyenzayo le, and then umuntu uma ngabe se-withdrawa angisendele ishare yami, athathe ishare yakhe. Iyona-ke ngiyibiza i-profit sharing ngoba sobabili si-aimela ukwenza i-profit, and then mase siyenzile leyo profit senza njani? Siya-withdrawa, uthatha u-50, ngithatha u-50, angithi yabo, 50-50, siyayihlukanisa kube half-half. Kuba namalosi-ke bakwethu, sazi ukuthi namalosi akhona, asiwini nje kuphela. Okwethu nje ukuthi sizame ukuthi ama-wins abe maningi kunama-loss ukuze ekugcineni i-account ikhule. So noma ngingaqala ngithi mhlampe ngiluze, yabo nje la, 20 rand ngawuluzi, 20 rand ngawuluzi, 25 rand ngawuluzi, kodwa 84 rand ngawuwina, 20 rand ngawuluza, 200 rand ngawuluza, u-258 ngawuwina wonke-ke la alandelayo, angithi yabo. So yeah, injalo indaba. So wena uzoriska nje leyo mali oyiriskayo, and then sithemba ukuthi sozama ukuthi siyikhulise, masiyikhulisa siya-withdrawa, siyahlukaniselana. Injalo indaba, ilokho nje kuphela okubalulekile. Mina ngizokusendela i-link, u-create i-account ngale link engizokusendela yona, ukuze sikwazi ukuthi sithole ama-bonus, and then if ngifuna ukusebenzisa iZulu Trader, ikhona enye esinikeza u-180. So ama-promo code awu-2 engizowasebenzisa, kuzoya ngokuthi wena uqala ngamalini. Uma uzoqala ngemali ezothi ezoba above u-300 uzosebenzisa uZulu Trade. I mean above 400 uzosebenzisa uZulu Trade, from 400 and above uzosebenzisa uZulu Trade. Uma ngabe uzofanda ngemali e-less than u-400 uzosebenzisa le ethi Welcome IQ ezokunikeza u-100%. Yeah, angiyibambe lapho, danko. So mangabe ufuna-ke ngikwenzele nawe uzongisendela nje ku-WhatsApp, ubhale u-profit 200, bhala nje uthi profit 200. Danko.